The Hakha Times ni nang kut kanin tlai than ha tu zan thong ka chimding mi hi agosh ni kul ni khat zan le similam pathum le cheu tiang kan thai kho tok thong an raksin ha lai Reverend Dr. Peter Zalhun thang kum somnga la kum khachu agosh ni kul ni khat jing le similam hlai ni lam ni pakula dam lai pan khauti lo in mol aliam tia kan thai ama hi thantlang peng ro khwa khwami yengong mowi a khosami asi Disciple Bible Shang and Le Love Children Home Adir Tule Angai Tu Asi Yangkong Lai Mini and Ibo Chen E Lai Chetat Bua Vice President Wanzong Atwan Leo Asina in Akosh Nikulenikat Zinga Atu Bentuk in Mol Aliam Hi Asi Tia Gantai Hakha in Food Service Dorni Hakha Si in Agabe Si in Le COVID-19 Care Center A Zaukan Leo Mi Mizon Ha Cha A Ti in Ar San Piu Kheng Zan Hi Andak Na Tia Gantai Kandora thazang akan pei arak ding ai tun hanan ma thong in atu bentuk in mizon ha ar santiu kan dang kho min ha hi asim mizapi ni thazang rakan peri sham utia Hakha indoor ngai tu ni an Facebook chumhaya an langter SAC ral kap ni thlawin an vel I an shammi u kan thau kum som sri la kum ni chu agosh ni kuleni khata anun nak aliam ama hi makoiram then kan ko peng nang kha khwami asitia revolution new ni alangter phakan a SAC phulai tangpole ral ka phlun minung somnga tluk mai thaljun khat cheu an pek na ram khela achol changmin ha kolle hlat an fial na tia kachin wave ni alangter SAC ral kap le KNU nili chunga wisom thum an I kap I SAC ral kap minung pakul an thi Agosh nil haisari in Nikoleni khatyang nili chungka daw naka SAC ral kap minung pakulan thi minung pathum kan hliap na tia KNU ni chathan an chwa internet line MP changlai ti mi kong a we check community ni fiantar nak antwa atulio social media chunga internet line MP changlai VPN tepol zong honkho asiti lauti bantuk thongpang aleng mi kong a we check community ni fiantar nak antwa Myamaram a hin internet service provider ISP ni man pek mi internet phunga a mobile sim card in man mi LTE hi inkip a bun piak mi wifi bun in pong kama man mi renton nak a direct internet asset DIA fiber in a bun FTTH tibantuk an CE mahi phunga a hin mizapi ni kan man khobik mi chu no one le no three ki an si Internet line hi chutik a chuni a an phi lai ti kha a hom ni chimchum kho mi asalo ani chan a nai tikle sumilam chan a du rong long a ISP sin in se adikti in an chimmi da lo thaicha kho asalo chucha a alhan kan in line phi ding pol rak thaicha te mi chu a kholaw mi asi thong dik law asim chun VPN zong an phi lai te ban tuk zong hi ase kholaw mi ase SAC phuni Facebook le social media cheu khat an rak phi lew zong a VPN in man kho arak sikau kha SAC phuni internet line an rak phi lew a khan thiang lak in completely shut down an to law upload speed le download speed kha 0 pang tiang an thum cha a asi chu cha a VPN cheu khat chu connected ase peng kautia an langter Uknak thalaw shramphuk ti ding in SAC ral kapol KNDF ni asomna Agosh nikul korani PDF ni uknak thalaw a shramphuk ti ding a SAC ral kapol an somna tia thai asi rammi mizapi sina a phone mi SAC ral kap chu an nun him na kong a tonwaw kan lak lai I mizapi sin in mu mi laksong tangka zong pek asiri lai tia KNDF ni an than Nyamaram tombia adatot in zautika ralboin hani an marum nak dinga an kutang ral kap hanun nak thisen le thanti herian an twentar nakha mucha asija a KNDF sina I funding in an somna min ong haile amilang polni nol ngai nak am fear no thlorok chunga CDM atwa I mezapi sina adirmi SAC ral kaphi minung thongkhatla janga rong an si changtia ralboi pakhat ni achimbel tia khetit media ni atial tuzan the Hakha Times kan Thawngchimnak chu hivialin kan rakngol ri lai angai tu nandi lak chunga kanilom COVID-19 right thalawlak NCC ralkut NCC nanza te himbom cheu shamu